Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa an Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lan saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna rajulan satemene wong lanang iku kala matur sapa si rajulan, ya Rasulullah, duh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali satemene iku kadwe kula jariyatan utawi wadon jariyah, jariyatan utawi wadon jariyah, wa ana utawi kula iku a'zilu azal kula, azal bari kasa keterangan azal utawa makna nyopot kula, anha saking jariyah, wa ana hale utawi kula iku akrahu mboten seneng kula, sengit kula, antah mila ing yen to meteng sapa si jariyah, wa ana hale utawi kula iku uridu ngarepaken kula ma ing barang yuridu kang ngarepaken sapa ar-rijalu tiang-tiang jaler, wa ana hale utawi kula iku uridu ngarepaken kula ma ing barang yuridu kang ngarepaken sapa ar-rijalu golongane wong lanang, wa annal yahuda lan krana sak wa annal yahuda lan sak temene wong-wong Yahudi iku tahaddatsu sami cerita sapa si Yahud, iku tahaddatsu sami cerita sapa si Yahud, annal azla sak temene azal iku al mau'udatu mendem anak wadon urip-urip, as-sughra kang cilik, wa annal yahuda lan sak temene lan saestune tiyang Yahudi iku tahaddatsu sami cerios sami cerita. Nika matur orang laki ada Kanjeng Nabi ya basa tahaddatsu iku cerios cerita beneterios cerios cerita utawi cerios sapa si Yahud, andal azla sak temene azl iku al mau'udatu sami hukumi mendem anak wadon urip-urip, iku al mau'udatu mendem anak wadon urip-urip, asura kang alit kang cilik. Qalah mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzabat koro sapa al yahudu wong Yahudi, lau arada lamun ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah ayyakhluqa ing yen to ndadekaken sapa Allahu ing anak, ayyakhluqa ing yen to ndadekaken sapa Allahu ing anak, mastata'ta mongko yaktine ora bisa utawa ora kuwasa sapa sira, mastata'ta mongko ora bisa sapa sira, yakni ora kuwasa sapa sira, antasrifahu ing yen to ngengokaken sapa sira hu ing anak. Lau arada lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ayyakhluqa ing yen to ndadekaken sapa Allah ndadekno hu ing anak, mastata'ta mongko ora bakal bisa utawa ora kuwasa sapa sira antasrifa ing yen to ngengokaken sapa sira hu ing anak. Rawahu nyeritakan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wallahu tawi lafati hadis iku lahu kadwi Abi Dawud wan Nasa'i wat Tahawi wa rijaluhu utawi perawi-perawi hadis iku thiqatun kena den percaya kabeh. Hadis pada seterusnya kan.
dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri bahwa beda orang laki amator deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaula kak dinto orang laki seandi jariyah, orang bini jariyah, budak. Dan kaula setiap apolong jariyah kak dinto ngelakonin azl ya Rasulullah. Azl takut dadi anak. Dan kau le saungkuna teron di anak nikah. Wa ana uridu ma yuridur rijal. Ki teron di anak ki ngak biasa na orang laki bini banikah. Keng karena beda orang Yahudi. Wa annal yahudi wa annal yahuda tahaddatsa annal. Dan kau le napanya mana takut ana a'zalu anha wa ana karo kaula ngalakonin azal keng kaula tak seneng takok gula sebagaimana orang kayak laki ki dak jariah nang kisah neka baca dak budan baca ngelakonin azal neka ya Rasulullah wa ana uridu ma yuridur rijal sebab kula mereng caipon orang Yahudi pada adebu bahwasanya ma'azal al-mau'udatus sughra. Orang ngelakonin azal padana napanya mana orang mendem anak bine keng sekene. Padana orang Yahudi ini kan seneka. Di anak bine paten, di anak bine paten, di anak bine bendem diodi ponan. Nah, kula takok termasuk neka ya Rasulullah. Nah, jadi aben kak dinto beda orang laki matur ke Kanjeng Nabi andi nabanya mana budak terus aben ngelakonin azal takut di anak maksudnya reng orang biasa nih kisah nikah orang sandi budak ini kan ngelakonin azal kabeh kau lah kebeter ya Rasulullah karena Jepun ning zaman ya orang-orang Yahudi ini kepada adebu bahwa al azlu al mau'udatus sughra orang yang ngelakonin azal berarti nikah napa nyaman apa adena mendem anak bini keng sekene bini secara terang-terangan aroba anak paham ini jadi ekoca hokoma pada bi mendem anak bini di odi orang sing ngelakonin azal pasal prasangkana orang Yahudi akhirnya dari macam Kanjeng Nabi faqala maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW debu kadzabatil yahud guru reng Yahudi dia dia tak berapa jadi hadis ini kan nerangaki tentang olehna orang laki ngelakonin azal baik kebinen tibi mon oleh azal yakni mon binen tibi yakni sehuriyah wajib izin dari sibine mon budak secara mutlak ampun oleh mon budak nikah mon jariyah tak usah pamit sebagaimana pertemuan-pertemuan saya sebelum menikah wa azal mon rajin kele napanya mana hurriyah orang bini si merdeka maka wajib izin untuk melakukan azal tapi mon jariyah tak usah izin oleh nikah dari pemahaman hadis nikah. Nah apa alasna dan Kanjeng Nabi lau aradallahu ay yakhluqahu mastata'ta an tasrifahu mun sampana Allah Subhanahu wa taala ria kesokan medeti ning rahima orang bini gele anak maka niscaya orang laki tak bakal beri kemampuan ngelakonin azal dengan melakukan azal berarti Gusti Allah tak kesokan medeti anak sing dalam rahim ibu. Saumpama Allah Subhanahu wa taala kesokan nediaki anak sing dalam rahim ibu. Sampeyan tak kenceng ngelakonin azal. Nah karena Gusti Allah tak kesokan nediaki anak, maka orang laki ngelakonin azal. Berarti azal ini tak pada bi mateen anak. Karena Gusti Allah tak kesokan medeti anak sehingga orang tua negela pengelakonin azal. Nah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau annal ma alladhi yakunu minhul walad
ahrafathu ala sakhratin la akhrajallahu minha walada. Saumpama aing penikah, yakni aing napanya mana aing man nikah sebedening karena bisa tadi ini dari aing manena bapak masuk de rahim ibu dengan kecepatan buanter buruna man nikah masuk ke rahim nikah buanter. Bahkan saumpama beda orang bine naudzubillah beda orang bine ekroyok masalan bi orang laki naudzubillah, maka sedan nikah cuma dia dinyontoh lagi sedan ini laki pertama sama jadi anak si masuk pertama ini ke rahim kini kemarin sini ke bila pun rahim nih ke pun aisyah ampun tertutup rahim nih tapi saya masuk boleh terus ini ke berkembang pun jadi daging, jadi darah, jadi darah, jadi daging, terus proses penciptaan manusia. Masih ngelakukan anak apa malu Gusti Allah reka sokan, menjadi. Ini menjadi gula nih kah? Korang dari rumah. Tale, apa nyaman tale? Apa jenis? Spiral. KB tak menti, jadi dok. Suntik tak menti, spiral. Larang nih kah? Nih bagi dokter. Spesialis orang bine talen seret wis jalan rahim neka pun tak mungkin masukin sperma karena tale paten wis subhanallah kita ti akhirnya entar ke dokter komplain der mengkok remek ki pancet ngandung padahal spiral bika kile tale wis de ye bela pak engkau saya ajam engkau saya aban tua proses persalinan bina kaki anan kaki kalang kok jan dokter buyan jo eman anan sangat no belu okay. Nah jadi karep pak karena pon aroma sebanyak tak mentipil kabeh je pancet lah Gusti Allah kasokan dak rumah Gusti Allah sekosokan medeti tetap deti masih bisa menjontalkan sebri ya bil kabin langsung sepergeman mulai bagian tadi tetap tadi sebalik mulai Gusti Allah tak kosakan medeti yang kita kira tadi dari hadis nikah oleh orang laki ngelakuin azal temun jariyah pun secara mutlak mun hurriyah apa medik dari mata beteti apa aja apa jangan kakek lah tak beteti ya iyut ya azal berarti paham iki azal. Nah nika napa mepet ka bab sodak kemarin wa an Jabir lan saking Sayyidina Jabir radhiyallahu an qala dawuh sapa Sayyidina Jabir kuna ono sapa ingsun ono iku nazilu ngelakoni azal sapa ingsun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing ngatasi zamane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hale utawi Al-Qur'an iku yanzilu temurun apa si Al-Qur'an walau kana lalamun ono apa si azal ono iku syai'an suwi-wiji yunha kang den larang apa anhu saking syai' lanaha mongko yaktine ngelarang na ing kita lanahana mongko yaktine ngelarang na ing kita anhu saking azal opo Al-Qur'anu Al-Qur'an kuna ono sapa kita ono iku nazilu ngelakoni azal sapa kita ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase zamane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hale utawi Al-Qur'an iku yanzilu temurun apa si Al-Qur'an walau kana lamun ono apa si azal ono iku syai'an suwi-wiji yunha kang den larang apa anhu saking syai lanahana mongko yaktine ngelarang na ing kita anhu saking azal apa sing ngelarang Al-Qur'anu Al-Qur'an muttafaqun alaih utawi ku hadis muttafaq alaih wali muslimin lan iku katu Imam Muslim fabalagha mongko tumeka apa zalika mengkono azal Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yanha tetapi ora nyegah sapa Kanjeng Nabi na ing kita anhu saking zalik anhu saking azal pada nikah makna hadis dari Sayyidina
Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ngelarang dak beuna azal dari can sahabat Jabir, sebab engkau odi zaman Kanjeng Nabi. Ben engkau tibi ngalakonin azal. Kabarnya dapat ke Kanjeng Nabi, riwayat dari Imam Muslim, fabalagha dzalika nabiyullah falam yanhana. Kabarnya dapat ke Kanjeng Nabi bahwa engkau ring ngelakonin azal, tapi Kanjeng Nabi tak ngelarang ke engkau. Wal Qur'anu yanzilu, Al-Qur'an tepak jiria tepak sering turun Al-Qur'an. Saumpama azal je larang, tentu Al-Qur'an ngelarang. Dan Sayyidina Jabir bin Abdullah Ansari. Al-Quran benyambu, tetap Al-Quran turun terus menerus, Al-Quran diturun ke Kanjeng Nabi, sedangkan Al-Quran tak ngelarang engkau ngelakonin azal, berarti tak apa-apa azal jiria. Ini kah debuna Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi dari hadis ini kah istidlal dari sahabat Jabir bitakririllahi, kalaban keputusna Allah Subhanahu wa taala bahwa azal nikah diperbolehkan eyolaki kanggo orang laki untuk melakukan azal. Fadalla takriruhu sallallahu alaihi wasallam ala jawazihi. Maka Rasulullah sallam kalaban nengen-nengen Kanjeng Nabi ini berarti ampun bisa pontit hukum bahwa oleh hukumah orang laki gelak napa nyaman ngelakonin azal. Mun sama maharam, ya pasti Al-Quran bahkan ngelarang, karena Kanjeng Nabi pun mereng. Walau kana haraman lam nuqirru alaihi. Mun sama maharam ya jelas tak mungkin tetepaki bi Kanjeng Nabi kehalalanna, karena Kanjeng Nabi mental tak ngelarang. Padahal ngaoningi Kanjeng Nabi bi annahum fa'aluhu, bahwa saungkuna orang-orang saat ini kebanyak sing ngelakuin azal. Berarti hadzal hadis dalilun ala jawazil azal. Hadis ini kan nerangake olehna orang laki ngelakuin azal. Terus hukum aslina tetap makruh. Wala yunafihi karahatat tanzih. Walaupun tak tetap aki bi Kanjeng Nabi larangan, tade larangan dari Kanjeng Nabi, tapi nikah makruh tanzih, makruh hukumah. Harap karena ngurangin hak orang bini saungkun. Masuk seneng ya beda yang tak seneng. Kita nyaki beda bini sampean dalam bade anu. Saungkun kok ya ber, saungkun makruh aslina. Makruh. Nah, makruh tanzih. Makruh. Nikah berdebu wala yunafi karahatat tanzih. Ben tak bisa menafikan kemakruhan daripada hukum azal. Tetap oleh tapi makruh. Karena orang ngakabini itu cuna anak. Orang ngakabini itu cuna anak. Lah sedangkan sambian tanda anak. Dari mereka orang ngakabini anu cek benyan pun. Cek tu jenawa kaki repot. Keng dalam di anak keng cek tu jenah. Ya rang beje ngala aja. Pon paham ki. Jadi ini pon garis hitung hadis terus langsung ke bab sodak. Garis hitung hadis ini. Wa an Anas lan saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu menit Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yatufu. Ana iku yatufu mubeng-mubeng sapa Kanjeng Nabi. Artinya gilir ala nisaihi ing atase garwa-garwane Kanjeng Nabi bi ghuslin wahidin oleh mubeng-mubeng oleh keliling bi ghuslin kelawan siram wahidin kang siji. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yatufu keliling sapa Kanjeng Nabi ala nisaihi ngatasi garwa-garwane Kanjeng Nabi oleh keliling bi ghuslin kelawan adus siram wahid kang siji. Akhrajahu ngetakaken hadis wal lafdhu tawi lafati iku li muslimin katu Imam Muslim dari Sayyidina Anas ibn Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situng pernah
akeliling dek raji-rajina kelaban mandi sekalian. Maksudnya berarti akeliling ni ka enten hadis ni kan nutuaki bahwa orang sebina lebih dari situng, yakni 2 atau 3 atau 4, ani ka tak wajib kilir, tak wajib maksudnya pakai kepolong tedung. Karena kanjeng Nabi, karena mon orang ajima fauqal jima ini ka makruh. Kanjeng Nabi tak lebur. Jadi mon beda orang junub aurok, paham? Nambah. Mestinya kudu mandi minimal wudu untuk menghilangkan kemakruhan. Jadi kudu soce kada, mandi kada, kilir de sisit. Cuma kanjeng Nabi ini kesemalam akeliling dek raji-rajina cuma mandi ning sekalian nutuaki orang selebih dari situ ngerajina tak wajib apolong tedung. Karena tak mungkin kanjeng Nabi mau ngelakonin apolong sareng raji-rajina kelaban mandi situng, tak mungkin. Cek salah paham hadis nikah. Banyak mon sampean keliru bahaya. Kanjeng Nabi akeliling dek raji-rajina mandi sekalian. Berarti dek ruah apolong, dek ruah apolong, dek ruah apolong, dek ruah apolong terus mandi sekalian. Tak boleh. Karena makruh hukum orang al-jima' fauqal jima'. Aben maria jima' ki ajima' boleh, harus mandi kada. Maleta makruh. Kula lupa kula apa beda akibat ada anak nikah. Mun beda orang al-jima' fauqal jima' nikah. Marena jima' boleh tanpa mandi atau tanpa wudu, andika maraki lupa kula maraki kilan apa maraki apa ka anak. Sejelas berpengaruh ketika ketetina anak. Nah, jadi riwayat nikah, riwayat hadis nikah kanjeng Nabi cuma entar, cuma mujarradil ziarah, cuma entar kanjeng Nabi. Enten tak akilir sebagaimana raji saya wajib akilir, saya entare. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya riwayatake tineng Imam Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min al-'asri dakhala ala nisa'ihi fayadnu min ihdahinna ay fa qawluhu yadnu yahtamil annahu lil wiqa illa anna fi ba'd riwayatihi min ghairi wiqa. Jadi setiap kali kanjeng Nabi masuk ke Sayyidatina Aisyah, kadang asar dan kadang mari asar. Lah kanjeng Nabi ini kan cuma aparak melolo, tak sampai al-wiqa, tak sampai ajima. Berarti nutuaki orang akilir tak harus ajima. Siapinin lebih situng. Kira kan tak ada ya, situng kapir ya. Mau sober si dua, sobung kan ki. Masing kok iya ada situng ki yang kok pada. Dan hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu dari sahabat Anas, kana yatufu ala nisa'i fil lailatil wahidah walahu yauma idzin tis'u niswatin. Kanjeng Nabi pernah rasana akeliling dek raji-rajina semalam. Padahal rajin kanjeng Nabi sangat. Lah nika cuma kanjeng Nabi kelaban mandi sekalian. Artinya kanjeng Nabi tak setuju raji-raji kak dinto eka polong. Dari hadis nika wal hadis dalilun annahu kana la yajibul kismu alaihi linisaihi. Nika dalil bahwa tak wajib hukuma orang akilir lem semalam dek bine-binen selebih dari situng. Nah, tak wajib akilir apolong tedung menoreng saya lebih dari situng binena tak wajib akilir apolong tedung yakni ajima alwiqa dalam semalam neka kita kuat sih mun sampean sampai wajib pagi binu sampean empat umpama ruah jima iya deh iya kakek tidak setruki ngode kakek atake cereng mun ji anda keneng torot teh. Kan gaya nak orang laki rumah, can siapa tetap kalah bireng bini. Syahwatnya raja reng bini, syahwatnya sambian di situ, reng bini ini kesanga. Ada cerita reng bini kalah ada, reng laki saya kalah. Oke, sambian ini keroyok ke pampai, ya tepar kayak keroyok reng pak kayak. Oke, jadi tak wajib orang selebih dari situng, napa nyaman, akilir dalam semalam. Cuma entar. Ngampong ngeno matalan cuma tanya kabar dari rumah kabar kakek ngale boleh dari rumah anak dari rumah tak masalah. Nah tapi mon saya wajib kilir saya wajib tepak ada kilir nah
Ki jumhurul ulama tebu ki wajib hukuma mon pancen tepak yajibu alaihil napanya mana gisim mon pancen aben lebajene kilir orang sebajene kilir ki wajib mon sebagian guru dan kaula beda napanya mana saya tebu mon pancen aben lala tak mampu suruh beri pelean dermang ko re denak re saungkun tak niat akhilir kakek ngo tak niat tandi hajat ngepolong kakek dari merido kakek seumpama ya pasal nikah oh iya ridho tak apa-apa lah cuma beri belanja beri napa ke ngocak engkau denak dek kakek ya kan bejene kilir na kakek mesti engkau re ngepolong tedung kakek engkau keadaan kurang sehat masalan koreano ya engkau abri nabi nangkana bekel kakek belanja lebih na masalan nah ngak nikah sebagian guru kaula karena mula bejene kilir ke kutu ni kan mula bejene mon lain renje tak wajib ke polong ke mula bejene CB masalan sampean A B C D bejene C ya C je kutu ni ke jumhurul ulama tapi tak wajib semalam ni ke polong tedung kapi nah tahu salah tahu sanya banyak situng belah kalau apa tak ada ila kop cokop bule bebon lah mon seneka tenaga aja sobung hitung tok arek eding kadur de kira takut Pak nyongok siaran langsung ya bahaya nah pon nika si berkaitan kelaban azal jadi azal keneng sampean tetapi hukumah makruh tanzih iki wajib apamit sebab doreng bini kecuali jariyah budak mutlak karena orang Yahudi tak ngelakuin azal sebab orang pada bi matiin anak can orang Islam je pada bi matiin anak sebab ngelakuin azal can kanjeng Nabi onja lain bi matiin karena mun Gusti Allah kesokan ada tiaki anak maka bapak gele tak apa kenceng ngelakuin azal tak beri kemampuan ngelakuin azal na'am babus sadaq Allahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahlukatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح
واهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين صلوات الله أينما كانوا وحلت أرواحهم